Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwa kane mu 2025. Mu gihe intambara muri Sudani maze imyaka 2 yadutse, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubwongereza David Lammy mu nama yabereye i Londres yavuze ko isi idakwiriye kwirengagiza intambara yo mu gihugu hagati iri kwitabagaza Sudani. Itohoza rishasha gishirahamwe Global Witness ryerekana ko ikigo c'ubucuruzi mpuzamakungu ca Trexis cakuze ubutare bwa coltan bwo muri Republika ya Demokarasi ya Congo buvuye mu karere karimo ingwano bwinjijwe mu Rwanda mu kinyegero. Ingabo za leta ya Israel zivuga ko zishe umwe mu bagaba bakuru b'umuhari Hezbollah mu manuko bwa Libani. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru yacu tuyahere muri Sudani. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko imibiri y'abagore yacitse urwasiro rw'intambara muri Sudani, aho kuva mu myaka 2 heze intambara yadutse ugufata ku nguvu gukoreshwa nk'ikigwanisho. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ivyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi biko birakogwa n'ingabo za leta ya Sudani hamwe n'abagwanyi b'umuhari wa RSF witwara gisirikare. Yateye utwatsi kandi bitero ku bakozi b'amashirahamwe atanga imfashanyo. Kazoza kabareko barafasha mu bikorwa byo mu nkambi y'impunzi ya Zamzam mu karere ka Darfur mu burengero nikaboneka neza. Hari impungenge kubijanye n'abantu 100,000 bahunze inyuma yaho iyo nkambi yigaruriwe n'abagwanyi ba RSF. Ishiramwe ry'abagira neza y'abaganga batagira imbibe MSF rivuga ko hari abana bishwe n'inyota igihe bariko baraja mu gisagara kiri mu birometero 70 bagerageza guhunga ubugizi bwa nabi. Hagataho umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubwongereza David Lammy mu nama yabereye i Londres yavuze ko isi idakwiriye kwirengagiza intambara yo mu gihugu hagati iri kwiyatabagaza Sudani. Intumwa zivuye mu bihugu vy'Iburaya, ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibihugu vya Emira Arabini, Kenya na Misiri ziriko ziraganira ku buryo bwo kuronka inzira iganisha ku mahoro inyuma y'imyaka 2 ingwano itanguye. Yaba leta ya Sudani canke abagwanyi b'umugwi Rapid Support Forces bitwara gisirikare nta numwe muri bo yatumiwe muri yo nama. Ni inkuru ya Mayeni Jones mwumva mw'ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Iyi nama yakiriwe n'Ubwongereza, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ifise intumbero yo gusubira gutanguza ibiganiro ku guhagarika imigwano. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire n'amakungu hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza bayitavye, ariko impande zibiri zicamiranye muri intambara ziyamirije abayiteguye kuko baba batarazitumiye. Ubwongereza bwemeye gutanga y'inifashanyo y'ivyo kurya n'imiti bifise agaciro k'amahera miliyoni 91 z'amapaundi, kandi bukavuga ko kubera ikibazo cyo kwiyongera kw'abimukira gutekana kwa Sudani gufitiye akamaro umutekano w'Ubwongereza. Kuva mu ndwi heze abantu 400,000 babwirijwe guhunga Zamzam, inkambi ya mbere nini muri Sudani icumbikiye impunzi zo hagati mu gihugu iri hafi y'umuji wugarijwe wa El Fasher, imaze kwigarurirwa n'umugwi bitwara gisirikare wa Rapid Support Forces. Video zafashwe na BBC zerekana ibihumbi by'abantu bagizwe hanini n'abagore, abana, abatama n'abatamakazi bagenda n'amaguru, abandi kubisa n'inkorofani nini zikwegwa n'indogobe, abandi nabo mu makamyo. El Fasher bwaho video zafashwe n'abahaba bakaziha BBC zerekana ugutegwa ibisasu kwa minsi yose hamwe no kwiyongera kw'inzara.
Ingabo za leta ya Israel zivuga ko zishe umwe mu bagabo bakuru b'umuhari Hezbollah mu bumanuko bwa Libani. Ubushikiranganje bujejwe amagara muri Libani buvuga ko igitero ca Israel cahitanye umuntu umwe, abandi batatu barakomereka harimo n'umwana umwe mu gisagara ca Etarun. Mbere yaho ibiro by'uburenganzira bwa muntu vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU vyavuze ko n'imiburiburi abasivile 71 bishwe na Israel muri Libani kuvaho Israel na Hezbollah bahagarikiye intambara mu kwezi kwa 11. Yasavye ko ubugizi bwa nabi buhagarara ubwo nyene. Itohoza rishasha ry'ishiramwe Global Witness ryerekana ko ikigo c'ubucuruzi mpuzamakungu ca Texas caguze ubutere bwa coltan bwo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo buvuye mu karere karimwo injyane bwinjijwe mu Rwanda mu kinyegero. Icegeranyo ca Global Witness cerekana ko ico kigo gifise umutahe w'amamiliyaridi y'amadolari gifise icicaro gikuru i Luxembourg caguze mu Rwanda amatoni 280 ya coltan mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ayo makuru agaragara ku mpapuro ivyo bidandazwa vyinjiyiriye ko zabonywe na Global Witness. Navuganye na Alex Kopp yarongoye ayo matohoza. Yeah, Global Witness has published a report. Nivyo Global Witness yasohoye icegeranyo uyu munsi. Aho kimwe muri nyamukuru birimwo ari uko kompanyi yitwa Traxys yo muri Luxembourg yaguze ubutare mu Rwanda mu bihumbi 2024 amatoni 280 ya coltan. Igice ciyo coltan kuvyo twatohoje ikaba ifitaniye isano n'intambara iri mu buseruko bwa Kongo. Amafaranga avuyemwo akaba yagiye muri M23. Traxys iyo coltan yayiguriye kompanyi ikorera mu Rwanda yitwa African Panther Resources Limited. Kuvyo twatoye twaravuganye n'abacuruzi babiri nabo bazana mu kinyegero ubutare bakuye muri Kongo bwimbwa irubaya hamwe mu hantu hacukurwa ubutare bwinshi ubu hari mu minwe ya M23. Abo bacuruzi baratubwiye yuko African Panther Resources Limited bagura ubutare bwinjizwa mu kinyegero buvuye muri Kongo. Traxys ikaba ariyo yaguze hafi ya kolta yose ya African Panther Resources Limited mu bihumbi 2024. Panther Resources in 2024. Ivyo birego mwagiriza u Rwanda birakomeye. Kandi ico gihugu kirazwi ko gisanzwe cifitiye ibibanza cimbamo ubutare. Bega nigiki kibemeza ko ubwo butare buturuka muri Kongo? So it's a part ni imwe mu yigize izo toni 280. Ntituriko turavuga ko kolta yose Traxys yaguze yavuye muri Kongo, ariko twaravuganye n'abacuruzi babiri baratubwira ko binjiza mu Rwanda ubutare buvuye irubaya. Baratubwiye ko African Panther Resources Limited yaguze ubutare buva irubaya bufitaniye isano n'intambara iri kwiraberayo. to the conflict there. Ubu none musabiki. One is we think that kimwe nuko twibaza yuko ari ukwigereza ko kugurira ubutare mu Rwanda mu gihe ONU ivuga yuko kolta nyinshi yinjizwa mu Rwanda mu kinyegero ivuye muri Kongo. Tukaba dusaba ko hahagarikwa amasezerano ishirahamwe rya Buraya ryasinye n'u Rwanda kubijanye n'ibintu bidahinguye. Dusaba kandi u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo no guhagarika imfashanyo yose ruha M23. all support to M23. Turacagerageza kurondera uruhande rwa M23 kugira rugire ico bivuga ko u Rwanda nago rwavuze ko ruri mu bahingura coltan nyinshi. Ubu ni saa 11:38 muri studio za BBC i London, ni saa 12 mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murashobora kuyumva no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri radio muri za FM mu Burundi no ku rubuga rwacu rwa internet ego bbcgahuza.com no kuri Facebook live. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Amabahero menshi yo mu Bufaransa yagabwe ko ibitero bisa nkuko vyari vyateguriwe hamwe. Imodoka n'udupikipiki duto twavyaturiwe mu bibanza bigararamwo imodoka i Paris, Valence na Aix-en-Provence. Umuryango winjira kwibohero rya Toulon warashwe ko n'inkoho irasa yungikanya. Umushikiranganje w'ubutungane Gerard Darmanin
yagize urugendo ituro murantunga nk'ikimenyetso cyo gufata mu mugongo abarinzi bo mwibohero. Sendika yabo yasavye ko abakozi bakingirwa kurusha. Leta ivuga ko ivyo bitero ari bikorwa vy'imigwi y'amabandi adandaza ibiyayuramutwe ishafujwe n'ingingo ziheruka gufatwa zirwanya ibikorwa vyabo. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukurikirana ibyaha byambukiranya imipaka rukorera Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda rukomeje kumva urubanza mu bujurire bwa Beatrice Munyenyezi. Munyenyezi yabwiye urukiko ko akorerwa itotezwa n'abandi bafungwa ahafungiwe muri gereza Imageragere i Kigali. Munyenyezi yajuriye igihano cy'igifungo cya burundu yahawe umwaka ushize nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside no gufata ku ngufu mu gihe cya jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda na Amerika mu 2021 ngo aburane kuri ibyo byaha we ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza maze adutegurira inkuru ikurikira. Beatrice Munyenyezi yaburanaga ari muri gereza ya Mageragere ariko abamwunganira bari Nyanza mu rukiko hifashishijwe ikoranabuhanga rya video ku mpamvu z'indwara y'iseru ivugwa muri iyo gereza. Urukiko rwafashe umwanya munini wo kumutega amatwi ibyo yavugaga ko atotezwa na bamwe mu bafungwa muri iyo gereza. Mu gihe yavugaga ibyo akorerwa muri gereza yagezaho aravuga ati naraye ndira, agaragaza ikiniga mu maso yihanaguza agatambaro yari yambaye mu ijosi. Munyenyezi yavuze ko abuzwa bumwe mu burenganzira bwe mu byo yageranyije n'itotezwa akorerwa n'ako yise agatsiko k'abafungwa kayobowe n'umwe muri abo bafungwa ushinzwe umutekano wabo. Munyenyezi ati baba bavuga ko ndi umwicanyi ndetse nshaka no kwica abandi. Yavuze ko ibindi bamuziza ari uko adatanga amafaranga yo gufasha abagororwa batishoboye. Yemeye ko ayo mafaranga mbere yayatangaga ariko ko yabihagaritse ngo kuko yabonye adakoreshwa ibyo agenewe. Munyenyezi kandi yabwiye urukiko ko muri gereza bamutoteza bamuziza ko atajya mu nama zihuriweho n'abandi. Avuga ko izo nama atakizijyamo kuko ngo zitamwubaka kuko ari iz'amacakubiri. Mu magambo ye avuga ko yabwirwaga amagambo mabi. Ati nabwirwaga ko ndi umuhutu. Yanavuze ko atajya yemererwa kuvugana n'abana be kuri telefone nubwo ngo yijejwe ko urwo ruhushya azarubona ariko ko yategereje agaheba. Urukiko rwijeje Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 ko rugiye kumufasha ibyo bibazo bigakemuka. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatatu. Umushinjacyaha agaragaza ibimenyetso n'ubuhamya byashingiweho n'urukiko rwa mbere mu kwezi kwa kane umwaka ushize rumuhamya ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, rukamukatira gufungwa burundu ari byo yajuririye. Imbere yo kuja mu gikino cy'urunana tubabwire ko imitahe y'ishiramwe rikora indege ryo muri Amerika rya Boeing ryagabanutse nk'ibice 2% mu gihe isoko ry'imitahe ryuguruye bwa mbere muri Wall Street. Bivugwa ko Beijing yategetse amashirahamwe y'indege y'Ubushinwa kudasubira kugura indege za Boeing mu kwishura ku makori ku bicuruzwa biva mu Bushinwa yashinzwe na President Trump. Hagataho umukuru wa Ryanair ishiramwe rikomeye ryunguruza abantu n'indege ryo muri Ireland avuga ko iryo shirahamwe rishobora gutevya kwakira indege za Boeing nizaba zizimvye cyane. Ubu n'umwanya w'igikino cy'urunana. Karemera ngo none natareba neza za Muhunga. Sori nabyutse yihanangiriza ariye. Habaye iki? N'urunana. Leya. Karame. Uri inshuti yanjye urabizi. Cyane. Ndanagukunda pe kandi cyane. Ariko reka ngusaba akantu kamwe. Nsaba rwose natubiri nta kibazo. Leya. Igihe wiriwe hano mu rugo ntukambare rwose amajipo yawe magufi. Uti? Amajipo yanjye magufi isa gutwaye iki sori? Komba niriwe mu rugo nk'uko bivuga. Ngomba kwiyambara utwenda tworoshye umubiri ugahumeka bitwaye iki se? Leya. Karame. Nawe urabizi ko uri umukobwa mwiza rwose w'igitonori. Abagabo bose bareba bakamira amaritiro. Sibyo? Kwambara turiya tujipo twawe rero Tanasa atambuka hano akureba intege, akureba ibyana, akureba ikimero, akureba amaribori umva. Bishobora kumurangaza kandi rwose urumva ko bitaba byiza kuri twembi. Yego kore. None se ufite ubwoba ko nzagutwarira umugabo sori? Leya simvuze ko wamutwara.
ahubwo ndanga ko yarangara kandi rwose ndumva ibyo ntacyo bigutwaye uzabyubahiriza sibyo? ibyo nabyumvise, reka tubireke twivugire ku byacu bisanzwe. Ku bya Kirisi se? Naho nashakaga kukubaza niba waributse gutegura Pasika. Urumva agiye gutegura Pasika bindeba wiki? Cyakora nzajya mu misa uko bisanzwe. Ariko rero kuki wigira umwana? None se nuko yitegura he? Ariko mana yanjye, gutegura uko wene sheri wawe muzayisangira nyine. Nk'ubu wakabaye waramaze kumubaza utese uzansura cyangwa n'ibyo uzagusura. Ariko we uzi ko nasinziriye. Ako kantu ntabwo nigeze ngatekerezaho kandi ni ingenzi. Ndabyumvise kabisa. Numvire rwose. Ni ingenzi cyane rwose. Ubu wakabaye waramaze gutegura uburyo muzahera byibuze no kuwa gatanu muri kumwe weekend yose ya Pasika mukayimarana. None nyumvira. Yesu we. Use nkora iki kugira ngo mbite mfatira nakiri kare we? Ubu se si bibusho? Urebye n'ibyo da. Ariko hano ku bwanwa ndabona hari ahantu togoshe neza Patrick. Ongera unyuzeho akamashini turebe. Busho nawe rero kukogosha ntibyoroshye pe. Ubu se kuko uragira ngo nkogoshe ndenze ahangaha? Erego umuntu abayikozeho shaho ngo ase neza. Agomba guhaguruka rero abonye serivisi nziza nk'uko yayisabye. Niyo mpamvu nanjye mba nagutinzeho kugira ngo ngukorere ibyo ushaka ndakuzi ntiboroshye busho. Uze kuba kumuvango sinoroshye yagira ngo ngira amane Patrick. Rero buri icyo mfa n'abantu nuko nziguranira uburenganzira bwanjye. Ibyo ni byiza da, nanjye ndabishyigikiye. Nta gutanga amafaranga yawe ngo baguhembe cyane rwose. Dore ubu nkawe ngiye kukwishyura igice kandi nizere rwose ko udatera amahane. Abandi bagosha umutwe wose gihe wanyegosha igice cy'umutwe. Burya twakina ku bindi tugatera urwo niko dushaka. Ariko ku mafaranga ni cyitonderwa busho. Ariko banza nayakunda byabuze urugero sha Patrick. Nindu yangase. Nibutse ko ejo bundi nari kumwe n'umugore wawe ambwira ko kugeza ubu ngubu rwose ngo nta n'isogisi waguriye umwana. Umugore wanjye ndese ufite bangahe se? Ndavuga Nadine. Ariko sha Patrick, tuvugishije ukuri koko uyu urebye amafaranga ufite n'umutungo wasigaranye wumva kiri atari igisebo. Igisebo cyuko nagize ntese naribye, narambuye, narishe, nakoze iki cyatuma mbwira ngo narasebye. Warahemutse n'ukuri. Mu by'ukuri koko umugore wawe akwiye guhabwa inkunga y'abagore batwite n'abonsa bava mu miryango ikennye koko. Ese kukomeza kunsindagira uwo mugore waradushingiye? Basi se niba umugore utamwemera byibuze wagiriye umwana wawe rwose atwite kowe nibura ari amaraso yawe. Ariko ngira ngo hariya gutumye kumuvugira. Ntabyano. Uri umuvugizi we? None se ubwo ugiye kugira ngo umuntu ushya se? Ariko se ubwo waretse kuvuga nabi ko ntacyo bikemura ku bibazo dufitanye Kareme. Mvuze nabi ndagututse se cyangwa ndagusuzuguye? Ubwo se ko nkubajije aho ugiye urambwiye? Nanjye nakubajije impamvu ushaka kumenya aho ngiye kandi tutajyana. Nashakaga kumenya niba ari hafi ngo numve nyine niba wanga ukamfasha imirimo. Ubu rero amazi ntakiri yayandi zahinduye imirishyo. Mvuye mu kazi kanjye nawe kora kawe ko mu rugo. Hanyuma se ubwo kumvunisha birakumarira iki Kareme? Cyangwa urashaka kunyenzaho ngo unyirukane? Ariko kuki abantu tutajya tubwizwa ukuri? Ubu si intandaro y'amakimbirane tumaranye iminsi yaturutse. Intandaro ya byose ariko ni wowe Kareme, ni wowe. Ninjye wafashe ya mbere nkanga kurara nawe mu cyumba. Nagiye kuva mu cyumba se habaye iki Kareme? Nitoye mva mu cyumba ndagenda nta cyabaye. Icyo ninjye wakabaye nkikubaza si we wakimbaza. Ko ntigeze ze nkwirukana ko ntanakubwiye nabi kuki waraye umpunzi ukajya kurara mu buriri bwa wenyine. Wikwigeranya ni nyinshi Kareme, ibi byose ni wowe ubitera. Wanze kumva icyo ngusaba ngo tujye iwacu ujye kunsaba nawe. Ese ndagusaba nta bushobozi mfite bwo gukoresha ibirori. Ngaho uzana amafaranga tuzashyira muri ibyo birori maze rwose ejo tubibyukiremo. Nuko mbwiye Kareme, mbese uri kunyibutsa ko nakorera amafaranga yo nkoresha yose ari wowe uba wayakoreye. Ibyo ntabyo nkubwiye ariko nibyo. Kareme, nuko mbwiye ngo nta mafaranga ngo ngira ngo yose ni ayawe. Hanyuma se ujya kuyakorera ngiye nkirirwa ndyamye ra? Ujya se ndahazi. Kuyimbwira se kurenza uko nukuwe. Sawa Kareme, sawa sha, ubu tugiye guhangana. Tuzareba utsindiye intambara rwose.
ariko burya sinari nzi kuzi kutera urwenya direkite wakubona ucecetse ntiyamenya kuganira. Abantu benshi baba bazi ko ntaganira kuko babona niturije, ariko burya umuntu si uko umubona, umuntu ni uko ari. Urabivuga urabizi direkite, iyo umuntu ari uko umubona ubu simba ndi umugabo buseri wateye naramaze kuwutera ishoti kera. Uravuga se kuri biriya bibazo byawe na Nyesi? Yego sha, uko nabonaga Nyesi nuko namusanze bihabanye nk'ibara ry'amakara n'amata. Ariko nayo bikabya Chris, amata n'amakara umukobwa ashobora kubyara ariko imico ye myiza cyifite. Usibye ko kubyara iwabo atari igikorwa cyiza yakoze, ariko sicyo cyanshenguye umutima cyane. Icyakubabaje ni iki se? Shano kumije ikintu nk'iki minsi gashira indi gataha tugendana buri munsi, yarangiza ashaka bimbwira kuri finale. Cyakora hariya byari yagaragaje pe, mbega umugore uhisha we. Kana we mbwira direkite, umukobwa waguhisha ko yabyaye mukundana hafi imyaka 2, urumva ageze mu rugo hacura iki? Ntabwo byoroshye pe, uwo muntu aba ari uwundi nukureba kuri liste niba hari undi wakihera amahirwe. Kugira ngo liste se shayira hari umanza nanjye ndi ikibwa. Reka burya sinjya amenya gutendeka. Iyo nkundana n'umukobwa aba ari uwo twagira icyo dupfa bibaye ngombwa ko tudakomezanya nkabona gushakisha undi. Aho niwe wakoreye amakosa rero. Burya nta musore uvugisha umukobwa, uvugisha benshi ahubwo ukabaha nimero, ukabuza nimero ya mbere, nimero ya kabiri, nimero ya gatatu. Ubwiyo hamwe byanze uhita uzamura wari uri kuri liste. Gerera umutima wanjye wose nari narawuhari ya Nyesi. Cyakora muri iyi minsi hari umukobwa urimo kunkubara n'imbaraga nyinshi. Arampamagara mu gitondo, arampamagara nimugoroba, aransura, ampa impano, mbese ntacyo adakora ngo agaragarize ko nshaka. Rero se wafasha niba umwana gukunda ubwitange bungana gutyo uramwirengagiza kubera iki? Sha nimbara gukunda Nyesi nkamwimariramo, mba numva uwo wundi bitanjyamo. Nanagerageza kubyishyiramo ariko bikanga neza nkumva nta rukundo ruri kuza. Kufite ibibazo se muvandi, ubwo se uzabigenza ute nimba uwo wakunze yaraguhemukiye, ugukunze nawe ukaba utamukunda? Sha banze iki kibazo kizakemurwa n'Imana, kuko Nyesi nubwo yampemukiye nawe aracyandika amabarwa maremare ansaba imbabazi atakamba. Niba ukimukunze rero shaka uko muhura mu bicoce, umubaza impamvu zatumye akubeshya bigeze hariya, niwumva zifatika mwiyunge. Direkte wowe uri ngiye wasubirana n'umukobwa wagukoze nk'ibyo Nyesi yankoze? Yesu agiye kumbona ushaka kumbitana Kareme. Ngira ngo se nakubonye mama. Amakuru se ko yiziye mu gasantere. Hari utwo naje kureba, naramena mutumye kuvoma. Wese ko wiziye ku santere Nurine yagiye he? Kambwira uwo mugore mama. Mwihorera rwose sinshaka kumuvugaho. Ntumbwire ko mwarwanye, kuko maze iminsi numva umwuka utari mwizi wanyu. Yarabikubwiye se? Nta kintu yambwiye, ariko nahoze mbumva mutongana. Nako si uyu munsi gusa, maze iminsi numva rwose mutavuga neza. Mama ngewe rwose maze kunanirwa ntakubeshya. Umugore uri hariya ngeze ahantu. Bimeze bite se murafiki? Honorine aranzengereje mama. Ndetse nimwumva ngo navuye mu rugo nagiye gushakaho nibera. Ntibizabatungure. Ntabwo nakomeza kubana n'umuntu nka Honorine mu nzu. Uhunga urugo rwawe se kuko habaye iki? Ugomba guhagarara kigabo ugakemura ibibazo ufitanye n'umugore. Biragoye mama, biragoye rwose kwiyunga n'umuntu udashaka ko muvugana. Kubera iki se adashaka ko muvugana? Agasuzugura ke se urakayibeho. Ibaza umugore ushobora guha amafaranga ukamubwira uti yabikiye tuzayakoresha iki n'iki. Aho kuyakoresha icyo mwavuganye, umugore akikorera ibyo ashaka. Iryo nibara ntibibaho. Amafaranga y'umugabo baraye umugabo uyakoresha icyo yakubwiye. Undi we rero namuhaye amafaranga twari twateganyirije gutunganya umusarani kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda. Aho kuyakoresha icyo twavuganye ajya kuyaguramo imyenda. Ni ikibazo rero. Ariko nane ntabwo byatuma uturugo rwawe nguragiye. Humura rwose ibyo muzabiganiraho kandi bizakemuka. Ibyo se kare byo nkubwiye mu ncamake kugira ngo nibyo gusa. Hari n'ibindi utambwiye se? Biracya mama, biracya rwose. Ubu se wageze ngo mperuka ikirengiti cyanjye nk'umugabo. Ushatse kuvuga iki Kareme? Ntumbwire ko ibyo numvise ari byo. Niko urambwiye ngo none nta cyaruka kukumarira. Twaburiye se kwasigara mu cyumba cye nanjye nkarara mu cyanjye.
ye baba we ibi ntabwo bishoboka rwose ntibinabaho nta n'ahandi byabaye yaje gukora iki se niba adashaka gukora inshingano ze nk'umugore siyo mpamvu uvuga ni aho kugira ngo nkomeze guta umutwe se nzigendera ugenda ujya hese ariko uriya mugore yibonye mw'icyo ubundi niba yumva amaze kubyimba aho kugira ngo wowe ugende wazave magende adusigire umwana wacu tuzamurera uriya mugore ntumuzi mama njye mbona wagira ngo narahubutse rwose kumuzana ibyo byihoreye Kareme abagore nk'abariya bigize imbambare nzi uko mpangana nabo cyangwa mbona nshaje ukagira ngo hari uwandushaga gushira isoni ngifite agatege Directeur karame ngiye kubaza akantu nsubiza kandi ntutinye umbwire uko ubyumva hari ikibazo se mbaza ndagusubiza nkamwe y'abarezi ko mukunda kubaza abanyeshuri ubusobanuro bw'ibintu ibi n'ibi nk'ubu najye nkubajije ngo umbwire ubusobanuro bw'urukundo wambwira ko urukundo ari iki urukundo se urukundo rero jyewe iyo ndureba mbona ari uburyo bw'imikorere y'umubiri w'umuntu sori gato ndeba umuntu umpamagaye yamaye ni wa muntu nakubwira ngo umereye nabi nta kibazo ubanza umwitaba ubwo turakomeza tuganire yes Leya umeze ute meze neza kiri wowe umeze ute sava nta kibazo nanjye ndaho meze neza rwose biranshimishije pe andi makuru se sha urebye nta birenze ndaho nyine nashaka kumva uko umeze neza warangije akazi se utananiwe urumva wishimye nyine nagira ngo menye uko umeze muri rusange ni byiza kuntekereza ukambaza amakuru kugira ngo wumve ukomerewe nabikubajije se urumva nabibaza ndekiri ko ari wowe mfite kandi nkunda urumva nabura guhangayikishwa no kumenya uko umukunzi wanjye ameze ni byiza rwose kandi biranshimishije kuri pasika se bimeze bite ni ibisanzwe nta gishya wayikugirira shyase mu buhe buryo Leya nyine ukambwira niba hari icyo wumva nagufasha kugira ngo ibeshya itandukane n'izindi pasika zisanzwe sha ndumva ntacyo pe ariko wari ukoze ndagushimiye urumva nta kintu twakora njye nawe katubera idasanzwe koko kiri njye ntacyo ntekereza kereka nimba wowe hari icyo ufite none se niba ntacyo bigutwaye wajya nza akagusura tukiriranwa tukiganirira tukishima mbese nyine tukaryoshya igihe cy'ise ubwo iyi minsi yose ya wikendi mbese nkaza kuwa gatanu mutagatifu nkageza ku cyumweru ubwo koko ntitwaba dushiranye urukumbuzi kiri ko numva iyo minsi yaba ari myinshi Leya cyangwa niba wabyemera nubwo akazi kanjye ari gato uzaze unyisurire hano iwanjye nta kibazo gusa iyo nama yaba ariyo ra ngo rero akataje mu rugamba rwo kwigarurira Chris iyi gahunda atanze se izashoboka ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu gikino cy'urunana imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko mu gihe intambara yo muri Sudani imaze imyaka 2 yadutse umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubwongereza David Lammy mu nama yabereye i Londres yavuze ko isi idakwiriye kwirengagiza intambara yo mu gihugu hagati iri kwiratabagaza Sudani itohoza rishasha ry'ishirahamwe Global Witness ryerekana ko ikigo cy'ubucuruzi mpuzamakungu ca Traxys cyaguze ubutare bwa coltan bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buvuye mu karere kari mw'injyane byinjijwe mu Rwanda mu kinyegero. Amakuru no munsi yaragarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yarayobewe na Mark niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Nick mwakoze kubana natwe na Gahwana.
you.